ji Xwedê bitirsin. Di vê meha Remezanê de tiştan biha nekin. Kî dibêje? Jineke Kurd dibêje. Dilê wê ji babûnê bêguman dijî bûye. Dibêje lê ez bi xwe jî gotina xwe dixim ser gotina wê dayîka Kurd. Tiştan biha nekin. Bila xelk di vê Remezanê de bikaribe têr bixwin û vexwin. Hûn ê gudarî bikin, dayîk dibêje kesên ku kes ne hene birçî dimînin yanî. Ji ber ku derfetên wan tune li vê bazarê tiştan bikirin. Ev aliyekî mesele ye. Aliyekî dinê meselê jî bêguman heye. Çi ye? Dikandarin, bazirganin. Mesela bazirganek dibêje wan her tişt biha kirîne. Neçarin biha bifroşin û ji ber wê yekê jî ew nikarin tiştê ku biha dikin erzan bifroşin. Kî ziyanê dibîne, kî zerarê dibîne, kî nikare têr bixwe vexwe, ew xelkê ku dihata wan gelekî sinyordarin. Ji destpêka meha Remezanê ve nirxê gelek kelopel, keskatî û goşt li bazarên Rojavayê Kurdistanê bilind bûye. Ev bazara keskatiye li Texa Hitîn a bajarê Qamişlû ya Rojavayê Kurdistanê. Welatî gazinan ji giranbûna keskatî û fêkî dikin. Jinek dibêje ji cihekê heta cihê din nirxin newekî yekin. كيلو بعجانة شباب حفت عزارة يقول لك بهاي على مجوانا هاي بكرن حم السعر جي حم جينا وكر جينا بحفطاي جينا بششاية جينا بحفتو نيفاية شو ما ولوية يعني قال لك بهاي خضرة بشكل عام بهاي خضرة جمع يقرك أرزان بايا Gelek welatî giranbûna bihayê keskatiyê davêjin sermilê bazirganan dibêjin ji ber nebûna çavdêriyê bazirgan nirxê keskatiyê bilind dikin. والله عالم فقير الناني وانتنا بخن هنا جوان دقة جوان دقة قايشين كان بابي دربنا بكسينه ما كان بمن جبرتينا وروجا رمضان خدي جينات ترست Ji aliyê xwe ve bazirgan red dikin ku ew bi kêfa xwe nirxê keskatî û fêkî bilind dikin. Bazirganek dibêje ew keskatî û fêkî hawirde dikin û bi nirxekî giran dikirin û neçarin bi giran bifroşin xelkê. أم بوها شغل يعني أنا زبج مرة حددي بحمل تشتي مثلا بعجانة بطاطا بخيارة إيروز شمس قلهال قو كيلو بعجانة بجملة ب6000 وحيصد ورقي خيار ب8000 حيا حبتني باب جملة يعني أنا كرتونة موزة تبين سر كرتونة موزة بدولارات كريم كرتونة موزة سر كرتونة كرتون سر محسوب ب6000 حيا دولار كي أم 6000 درناخ نجيب أم شقا جدر دخن أم 6000 جدر دخن يعني 9 كيلو موز خراد بمرة كيلو خراد به نما يعني مر نوفم Li ser vê giraniyê rêveberiya Xweser jî dibêje divê demsalê de ew keskatî û fêkî ji navçeyên dibin kontrola hikûmeta Sûriyê de hawirde dikin û ji ber wê yekê nirxê wan bilind bûye lê hewl didin erzan bikin.